That's Utenyumia, and I say Medimafo Herbal Hospital. Dr. Time, that's so. Dr. Edujenfi Kumenine. The hospital no one seminar and penny for the ayamui. Is it be any to a demo? Sarah Graham to since I'm a chairman of Pay. Behumia Fen. Yada say na Dr. Time, that's so Abba. Edu kwada say your banner fe oni abedin komo na woni tua say busumi so the birth month otumi ye no wonim dada o cha this month ika besu obi benya ka say last obi nya ye dog me mo akwa be mejo so pa it's a birthday na no start yi wow kakrakra some month ni mo de o de be ma ye say ya woto say ya yeah konsa papa eno ano no won kwan ye hye nyame ni mo nya ye won kwan ye wade sa won efe thank you combination so what you say yeah oya de chi bi enipa foforo ba be hwa do TV nti yes ye no de ota benti ye nim ne otumi wadaroma nyarwo na do so yes ye ba Dr. Time da so wa de he na ene ye ka ho asemu mame na otumfo nyankopon ase mete ha na ye nadom ntia na no penso mentia Adom TV ahwefo nyina emsa the pay on the wo me mama me TV mfiri Adom da oh sir on the Adom de enti se me adufura me ko ba bi a ohun me biem TV no wo bombo de kwa koyi fura a no be ko awo onkwaso sabre ma me ehwe me ewo ba bi a wono wo bi a ma me chiao na masanso made panso sabre wono so hwe me wade pa de obehwa am na wono so machia no na queen ana ohima yeah, angel. Sabre was school. Will be school. Yeah, Sabre one also birthday month new. Okay. September. Yeah. One also September born. I see. 25th and May 21. Yes. Now, I'm a pandemic. You know, say. Ade bi sie cha fa de Nyankopon ede na dia magana fo nyina eho. Nkwadan keto na wonya yalesa enkuran kitu anu wobubu wontumi nante ewurade na meso ye nsenkyerene ana last week metonase no maami bi ba na just adanse no na obi aye tears of joy obi ntumi nkontrol wontumi nkontrol no ne ba enfie poli dumienu ya oyewo no onante da na ewurade ya Adom oba nyina wada woma paadi bi amse ka no na bebe obeko bia ye pia no na abofra tima sole afrimu asifam anante a de nyame na medimafo so ye no eburo nipa adwen ne entiase so last week asem we ba ye metuwa na mabitam ze enti nyame bo me different ana me ye normal te say de ye hu se obi aye normal ya na e dey na cases ni bi ageminsem na mai ba ko onu firi won ancha na mai ba ko a onu wo 76 years na wo ka se onya 40 years and wo yale etwere yale we bebre ni se ni sano edin eyesa na tie eya na ya adwini won se de bible kwa se de wo gidie tie enye sa ma so obi yale etwere ya nipa adwini nyina ko se eye honhom yale de nipa nyina adwini ko so ye ba ko pese etwere de eye honhom na waye dem wonya yale no na me pese Ghana fo nyina tie ase se even common tipa ye kura no ye wo de ya tama yale bebre ye toma nya etwere nko na ye toma na me pese Ghana fo nyina hu se etwere yale no eye yare a ewo ho ya wonu madura ebeko nipa pim akra ba ko ono ewo a half hwidiem na wajai school ebra na wawura JHS yale ne bible na wajai school fie miensa en abofra na school kura afi wo ba betwere wo bibiere de na ba medimafo bi o yale bibiele ni ho a odi yale ne besa kwakwatena efie da na etwere yare de ma ye hunu se eye o ye se agent nipa no otwahwe medical kyerem da se etwere yare no
eye amaman a epie firi nipa adwenem sa amaman no efifi wo nipa na adwenem enti sa amaman no amaman no fifia na edoso a eye ma enti eye adwene ma ebetwa na hwe ho etwa ne hwe ho a bo se na amaman no epie firi ni hwenim nanum enti epie firi ho na afei amaman na ewo adwene mu no so te a na ne ho asan ba ne ho so na wasole enti wasole sa enkonko si brebiem se amaman no besan aye ma no ebesan etwa no ahwe ho enti ye woni me bi ya obi yare etwere si ye ma no nko ho ye ma no eni obi yare twere a menti yesi yendi nipa no ondi nkunuma ondi nkatiye wondi namono ena enam bia ebon bia so sa nipa no wondi bibi se bia ko bi ni momone no de se ebia obi tie mi na anopai owo sa wo ha no mu a eni ma me ken kura se wudi so a o ma Medimafo no bo se yale na ano ebre ase mpese ewiase nyina te doctor enka se yale we enye baako enye mienu enye miensa eye bebre na Nyankopon na me so ama wo manya wo mo ayaresa enti anopai bepiem wo Medimafo Herbal Hospital me kan fo Medimafo Herbal Hospital ama wo say doctor time da so betina ha no kan wo say gise de wo wuo ana yesie no pe na doctor ontumi se wo ngui na yensie yale how yale tetew me pacho anopai ebia wo sisi ya ebia wo chika se wo kotodwe untumi nante wo yedie mo hihyew wonya ka akwanhia wo namu obu wo nsam obu bibia la efure nipa wo tiresu besi wo nase ya yatro din yale de wo din de anything biara bepiem wo Medimafo Herbal Hospital enne eye wo kuada enne doctor frihu amekwa kwatena se kakra nyame ya adoma echina yawo metena se anopa ewo Medimafo Herbal Hospital eye Accra pokuya se mayira nyame ya adoma Friday eye premium service de senka manfa ma na ye nimdie ebesi ewo mayimo because abaya dwayefo titiri wa efre buki eba premium service no empanimfo enyagoro obi se echina me ba doctor mehu nyame ya to mechina wo ba obi hu me echina ya woda no umra no ene se umra nipa bebre wo last week Thursday me transie nipa me sore na abobe no nkono nipa enyasam ketwa and last 3 weeks near 1 month me the 2020 video beto ha ama obi ehu enti nipa we nyina na 2020 wa mo ba Medimafo na ye twa 2025 2024 enso to so a wo yem besew na me pese me kire Ghana fo nyina ne se Dr. Tam da so enye fake da bia me ka sam ba ko se nipa nyina betwa nkontompo na ye nka no kura me edujamfi me gina ama ewurade me ntwa nkontompo nkire Ghana ni biara eda me ntumi eya me ka kire obi bia ohem se obi si yese ni nyina enkosi aga ayaresa enye afidie ne desa yare me gina mu from 2020 COVID time nipa na eba hospital ho na ene nyina nipa da so bu sa bra no pe ko hwe Medimafo Kumase na ko hwe Accra nipa ewo ho a echesa Dr. Tam da so wa me fake wo bia because the bia me come say oduye ni ba beton aduro na wokọ na wo ba echesa na aduro no eye papa ogine ho ye de edi da bia me betena Adom TV so ha senka Dr. Shet na ka enye kura nke ne ebi ami nti metena TV so bie because eye TV kese ye ewiase nyina wo bie de ehwe bie na me ka kire obi bia sa onka na komanto no yem na me ka appointment no ho asem echina wo ba wo be hu me all right wo be hu me ba wo mra na enipa no doso
obeje wo card ya na we the line so eduru so anu ma show but Friday ni there essence wontimi medi line tin ye say frɛ na book your appointment to 200 cents etoso na ye ma code na ye ma time and say ye ma 2:30 I would me say 2:30 no woni doctor Edu Jamfi wo appointment and wo mra 2:30 na ya show na wonya kwa akọ ba bi a wokọ elke se wo metina ho anopa mesala ya ma nunkodu anwumre enti na me se Friday no wo eye aban adwuma bi ya wo ni adaje no embuki sa appointment eni wo bi a wo se yare no ne condition no enye wonti metina ho emesala wo so fro na book appointment na be share me Friday na me kantere oyarefo bi ya se de me metina ha anasa me betina TV so a mani je da ne se enne mekwakotena si na mehye adwuma si na wo mo ba hoda ba na obisa ni pon se maame ukoye na uba ya ukoye etesei de mani je no obati se doctor me ba na mentumi nante enne me na me baaye doctor me ba na mani ehuna de enne me na me nante baaye doctor me ba na maso menti asem ene me na me buy doctor me ba na me tishimu ene me ba mantena shimu doctor me ba na me kura poma enti makase obi kura se wo kura poma na wato atwene sa dance die ni me nya bi because obi biara ni ho a okura poma ba Medimafo na wasan de poma ekura akofie da anano last week woman bi buy na ose no na osi emfie miensanie ontumi nante da oba na wokura crutches ane nan de ane nan no eye for no base ma bo betmenye be 40 to 50 years na oba 2 times no wono ne ba eba edi na chi ba be ka kire ye se yentimi hwe ne maame no na wode na ko hospital say ne ba ye doctor medical doctor yentim na na ada na ye je maame sika na edi na wode na ko medical doctor bi e okurum ha omo se ne na na enye ye gi se ye twa totwene me sorry ma ko ye da na ka chen se me se maame we ja crotchet nanto kwa me ye CEO anase adwumadi a me ye ese me ye CEO ma Medimafo Herbal Hospital me enka me ja enka me ma tiritwa me ye advert biem ba insurance ka ye urade last week ma me ne ba no na bibi onye 100% o togu ne nanso kakra de nanso pomano a crutch na ekura no na ekura ne emfie miensa wo se wachi ne hospital bia ewo oh my God ha enye nanko ne bra edi kan ya obi yale ya o chinchin o every tete wo hwe obala na moja tu no wo se ayale safo agye na japade nyina enso no wonya ahoto na me ka kire obi biara o hwe me anopai se ebi a wa chinchin acha wananti ache emfie bebre so yale ne enko ba anopai ebra yesikito kwato Peter wopono anno no o kachire se onka kodo no nkodi edo wo se ya ye adwuma anadwumu nyina enso ye nya hwe na so kachire se owura wonu masam yinti meka kode edo wo ka kode edo no obumu ampata bebre se nka no pei wo to me a wakona to agu no makasa Dr. Tam da so na nka me se me nko ba bi ebiem na enso enne me ba Medimafo Herbal Hospital china me ba be hiaw ana me be frɛ na mabuku my appointment ya enka ayarsa ebe yawo dia nyakopo ya adoma 21st September ay Dr. birthday coming 21st September Dr. yebecha niema bebere nipa be say command the 22nd Monday and Accra the 2nd October yebecha TV mako 70 ewo Kumasi yebecha bi wo Accra yebecha mobile phone 30 ewo Kumasi yebecha bi wo Accra ni bebere na yebe no 2nd October and na yebecha takwafo bosse ayaresa crusade no 22nd October me de ko takwa ampaya ebedwa ewo takwa
2nd October. Okay. It will be a OTM on first date into 22nd October. Ewotakwa. The catch of Ayaduphobia say Uncle Tanas Omanakuma and Tunde. Open some about premium service and part of friend number we 0591 202375 0591 202375. Oba hospital nigga eguti with so freway na book appointment tier 260 factors na be share me nyakopon ya adoma. Yeah, Dr. Time that's so say papa pa na yeah kai was say best brain publication yeah bia ya ton enwomasua ho niema nko a nti yeah was 6 real course skills creativity and imagination books ubenya bi student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy, collaboration and communication. We munina your books are make us say nakap. One more ajia tumu to borrow bookshops be ana books are makankan ubenya bi best brain publication woman diaba. For number 0507 200 200 0507 200 200 and 0504 200 300. Best brain publication tomorrow education today. Bernard Amankwa's celebration of his grace concept no baso nyame Adom 21st September Dr. Time da so ne birthday no our National Theatre Bernard Amankwa celebration of his grace baso Adom to 42 and one more banti nyame Adom brebi na yen kamum yen ne rade ase baby ode yen abehyi National Theatre 21st September Bernard Amankwa celebration of his grace nti ye betwen na wonso wo de wani munyama beta to kwasi insia ayekrado ode asemidi kan to so twa na obedi sika obasisi e na no pay obi atwa 50 Ghana waje 1000 ache nbotom yo utwa 5 cedi 10 cedi 5 cedi sa won so nya 1000 Ghana *281# option e for utwa obedi kwasi ayekrado to so